democracy now. No matter what, we are focusing on democracy. The other things will come after us achieve democracy. I was saying, telling it's democracy now. Democracy now. Stand there for Salum Lalele Kaya Tatewetru. Democratic News. Iya nota uvakali lapho ngiyacela ukuthi uzame ukugibela esihlahleni babamamba vusela umlaleli babe sesivele siphakathi inside. Ngiyavusela amaswati onke amaswati lamahle ngiyavusela ngiyajabula kuba la emsakadweni we Swaziland Democratic News umsakado lomkhulu hamba phambili. Siyabonga kakhulu babamamba, siyabonga kakhulu sesithandeka. Namhla sikhuluma ngendzaba lenkulu sithi the last kick of a dying horse is the best. Mangololo uyawuse ngive nje lapha sebangishayela bathi ya Zulu bawelile manje sebayothakatha mina ngalapha eSouth Africa bathi lamandla sasuka ngalapho ngoba nganeno sebabakhonile lamazulu lamaswati manje sekuyawusetshenziswa noma ngayini ukuthi kudvungwe lamaswati kodwa siyambonga uNkulunkulu lonemandla kunabaprofeti labaphumile basethi insabeni bayamakhazaya bayahuba stuka bayahendezora bathi lamaswati akaqine ngemandla kunabafundisi lapha bovilakati kunabafundisi lapha bopastor vilakati kunabafundisi lapha bopastor Nkambule bafundisi labaningi bayasithandazela sinalamandla njengoba siyathandazelwa mlaleli ungaphela amandla ngaze ngacaba ngakhumbula ingoma lethi yini ngathi awuqinanga wena yini ngathi awuqinanga qina comrade ngishayelwa ngulomunye uthi mina ngibona ngathi lento iyafa ngithi ayifi yaqala ngoba yaNkulunkulu ayifi yaqala mlaleli sesandeka ngicale ngawe Tshatsewethu yini lefike engqondweni yakho Tshatsewethu masithi the last kick of a dying horse is the best. Hey Zulu. Yeah. Fika kona nje ukuthi kuyasententa ngoba ngeke phela lihashi ikhathele kwebhili mangabe kungasententa. So ukuthi umphefumulo yaphuma. Nje ngifikela ngokuthi mase kufika esigabeni de ukuthi sekunebantu labakhishela ukuthi bayoloya abantu labanye ngakuphi kuphi. Uyabona leZulu emangami ukuthi aphi mangithi mina baswati athushwa ngalomuthi. Maswati athushwa ngemoya manje kumnyama lesingawaphingi ukuthi akhona. Kepha bekumenza bayinye lesebaleni. Ngesikhathi umuntu sekade ukuthi umphethe ngemsilo angakusamkhona. Lokunje lokwentekako noma lingabhakela lenteni. Phelile Zulu straight. Shoda nje kunye i-unity umfethi alliance kusenjeta kuphethinza. Ngishayelwa ngulomunye webangani bami uthi ungaleke vele usebenta yona lento uthi Zulu uyathi ukuthi inkosi sake sayibita thina sayitshela sathi lento loyentako yokuthi labantu ungabagobisi batakuhlupha wathi yena hayi manje iCovid angeke sikhona uthi yena nginayo le voice recording ngoba ngimcela ukuthi ngidakurecorda ngibe nayo because ngifuna ukubhala story ngayo uthi nakangixoxela uthi eZulu samtshela sathi thina labantu batamhlupha lokuthi angabagobisi ngithi mina usho ukuthini mawuthini angabagobisi uthi eZulu phela nakunale micimbi angikhuluma istory mlaleli nginayo nje irecording ukhona nje la ngifakazi wamnyalo ngoba ngimsendele ukuthi sibhale sibe busy ngayo ayibhale nami ngiyibhale nganeno sihlanganisa uthi ke sambita samtshela ukuthi ubatakuhlupha labantu ngoba awubagobisi ngithi mina lokugobisa ukhuluma ngani uthi yena sisho lokusinantile lemcimbini siniphekele kudla ngithi anibi khona nemakuphekwa nenifike seniyadla sinitshele lokuthi akanibitha nihlanganise nidle bese niyajika ngoba nidla lamandla akhe nidlale kuye lokusho ukuthi nanicetha kudla niba ngaphasi kwakhe niyakhona lokugoba nakakhuluma igama nine niyagoba nakakhuluma igama ngithi hawu namtshela bathi hey wena phela kuze kwenteke nteongelethi ukuthi anizange nine nibitwa etinfeni naya manje njengoba ningakayi anisakhona lokugoba ngithi ha
ukhuluma yona uthi ngicinisile eZulu but ungangidlali ngoba bayangathi phela nami lena bengiya but sengema ngalokuthi ngabajela ukuthi mina sengiphathekile ngiyagula ngeke ngisakhona ngoba mina sengilikombrate iZulu so ngiyaletha into ngiyanitshela ngithi kusho nje uthi lokunye eZulu abantu labayele KZN nami bekufuna bahambe nami manje ke nami ngajika ngalokuthi vele Timvo angisangisathi bona ngale sambita futhi samtshela ukuthi manje sesibona kumnyama embili njengoba kumnyama embili kude lesingamsita ngako wafostela yena kungako sekunjela ivini mlaleli bekufuna ngasigotshisiwe kube sibheke phasi manje ngemusa waNkulunkulu babemamba sithi the last kick of a dying horse is the best babe ungathini wena mlomdala Mageba uyabona manje ngathikhathi yabona ukuthi wabona wena Mageba ukuthi uma sekuza kuba mnyama kakhulu yabona amaswati nyazi adzinga lokubumbana kakhulu and kufanana nokuhamba enzaweni lenelithule nedust awume ngoba kuhosha umoya kune dust uyaqima ufifiyela lamehlo kuya phambili Mageba yale maswati they need one another more than before ngobe uyabona lo muntu ubambe both side uyalutha uthenga uyabona nje ndizafika uyalutha kwenta yonke into yathi nayenga le dying kick of a dying horse Mageba ngendeka kube ukwabambe nathi nginyalo maswati makabumbane more than before they need one another more than before ube bamfaka ekhathi ngoba vele amandla akasaphelile Mageba imandla livela kangwane likhululwe ngusomandla uThixo ulikhululile livela maswati lokuthi nje kungavumeleki kwenteke imicimbi kube bekangayethi imicimbi kwakusho kona usuke efika yena uNkulunkulu uqola kwathi khulule maswati akasaphinza wathole ke manje uyathi sisithandeka kunanathi indzaba letimbili lesesitibhalile kufuna tingene ithi yekucala Michel Shakantu ngenyanga uhola 291,580 khona la eSwatini 291,580 lapha eBhunya primary school namhla kuphume eligama from the principal athi principal bantu bami ngiyacela ukuthi kusukela kusasa nitshele batali kuthi baniphe sikhaftini kude kudla igovernment ayicalculate kudla sitawube sesiyanitshela nasekubuyile kudla ukuthi sicela ningasethi netikhaftini kunenvotsa lohola 291,000 kunendiza lefikile namhla lekuthiwa ithengiwe ifike namhla la ma students avaliswe university ngalokuthi afuna i-allowance nakhona ngithi ngiyabuta bathi hayi Zulu bo 1.8 1.7 tatsewethu bantfu into lekufuna bayinake sisithandeka ukuthi lana sifuna idemocracy lana into lesisukumise live lonke idemocracy let us focus ku democracy ungathini tatsewethu kulethi indzaba letimbili sentifakile eZulu mina nje lengingakusho kakhulu kunye ukuthi le ndlela lokuvunwa ngayo le mali netento letehlukahlukene letentiwako kushada abantwana bakhona kungena tindiza letingapheli nani leyo nto leyo moyibuke kahle ngemehlo epolitiki kungumgomo vele loyo usentshetiswa ngilona lonemoya lomubi njengale nkosi yakagwane nje le vele kuyindlela yokuthi athi noma ngabe seniyamkhweshisa vele abona ukuthi sekuphelile ufuna kunihlaniphuile nilwe lodvwana ke nani-ke njengaloku njenyalo umuntu atha kubuka usilwa sodvwana singaswati esikhundleni phela sibambisane kule nkinga lesiphethe so-ke nanyalo-ke lona ubhizi wendani ufaka imali lemali yokuthi kuqabane lamaswati uvela bobani bantinkabitayini ini setikonedwa timali tonke leto tinto leto nendeka tiliqiniso kepha tiliqiniso takhiwe ngibani angithi leyo nto leyo ngibona lo mnyombo lawendela kwekuthini kuthi le nto lesisi siyayifuna simaswati ingaphumeleli laba labahola timali takanokusho ngibonile nje na Chief Justice Maphalala
ubhalile nje bathi ukuthi naye ubhizi ufroda uhulumende hayi ukuthi ufroda uhulumende lento lena into babambisene kudliwa leti mali labona labo shakanto wangitshela nje ukuthi le ndoda lesingayathi nethi yakuphi itothatha umsebenzi lo ngabe wawusebenzi wamaswati ihola imali lengaka i-tax leni mbekaphi ke maswati tax wabo 3000 uyabona lokuthi kuvele kuphethe kudlalwa ngathi kubukiswa ngemaswati ukuthi kwabo bayatendela sisefamini Umloko-ke lokumele umuntu ngeliswati nje likufake engqondweni likubuke ukuthi vele ngiyabayekela bashayela imoto takanokusho bahola imiholo lengapheli lekungumnotho wami. Lento lena yezulu kufuna ukuthi umuhleti nje umswati umbuka lo muntu agibela le moto ahola le mali uthi yadli nje imali yami yakho le mali igibela umbhetswa kanokusho ngemali yami. Indala kakufunako ngemali yami kudla lahle ngemali yami mina ngithola ishinje ngendale ngingakufona ukuthi ngibane ngipile mvuse lapho lamandle ususukume ulwele live lakho usukume ulwele lesimo lesithi simaswati asisifuni sesifuna ukuthi kushinje kube nemehluko eSwatini ngoba nyalo nje lotholo sidonisele emuva sila sodwa sibangisana nento lengekho sibanga ukuthi kubani utawuphatha abantu ngiyo lento letawupanga lokuthini utawuthi sikhona decide kuhlangana tabacocile lo muntu lokukhukhula la kukhukhula unjalo nje lokakhukhula ukhona labathengako khona lakithi bese basidayisa kwanathi uhletileni ke wena umele Zulu azezulu asukume bese nawe uyahamba yini ungahambi wena uyosebenza uhawukisele Zulu siyafukuza siyaphambili siyakubona wena ukuthi utawumaphi Babmamba babe imvotsa ihola 291,000 nebantwana labatshelwe ukuthi babuye netikhaftini kusasa kuthengwa tindiza uthini babe mamba Maswati ayayidzinga le democracy Maswati makaphakame ngobe uma Maswati ataba later iyothi kungena le muntu yabona each and every day imali iyadliwa eSwatini ayiseyidliwa noma ngangibani lo lapha nje mali eMaswati eso sikhathi ayakhala omila lambila akakwathi ya babmamba ngathi nginenkinga network yakho babmamba nginenkinga network Maswati la kimi ya ngicela uyichecke inetwork yakho babmamba unyakanyakade la sisithandeka yes sisithandeka babmamba sakulungisa ngifuna sikhulume dzadzewethu namhla ngitihambela nje nami ngicabanga iscenario mhlawumbe ngiyifanisa nesimo lesinaso la ekhaya eSwatini Maswati lamahle I was just reminded of imall lapha emall ungafika uthi uyathengela mhlambe uhamba la ebaleni mhlambe kukamanzini lapha kwa Riverstone noma kuphi uthi uyathambela nje mhlambe neyithuni maja uve abantu bamemeta bathi vipha ngalapho bashati kwala ubone lijani gijima litangalanga kuwe awubuthi nekuthi hayi kwentekani into lofuna kuyenda kucala kuvimba labathi kuvimbe ngalapho uvimbe lelishale ligijimako lomunye usishaya ithofiti athasashaya ithofiti lomunye uyamnqaga ngalapha uyambamba into ekugcineni ngilasi yawubutana khona sesilephambi ukuthi wendele nja bathele nja lithethe ipoloni labaleka le sothi hawu silivimba kangaka ipoloni manje lesibonelo ngisibukela kithi Maswati lamahle ukuthi we need to focus on one thing now which is democracy we need to be focused ngoba nawe uyawubuta kuqala ukuthi lenjani ufunani la angeke lenjani uyawuthi bayaphendula selidlulile manje the first thing we need to
to do now as Swazis is to focus on this democracy. The other things will follow ngoba nasiyafuna ukuarguisha kuputana wena lapha. Lesibukana nayo ubusy naye njengoba uva nje bathi netithunywa let's say KZN babe mamba. Ikhona inlento yemuthi vele. Ngiyavakala nyalo make. Kakhulu babe kakhulu ngiyeva ukuthi sogibele esihlahleni semganu manje. Ngiyahamba makeba umuthi ukhona makeba kodwa umuthi awusistrong uma unaNkulunkulu. Umuthi makeba ufana netinja makeba uyabona tinja na ufike tinja. Yeah. Tinja makeba uqhamuka nenja ngaphandle utanaye iyawungena iva letinja. But likhale ngenato tinja uthi noma utanato yetinja tshose akunanje efike tinja lakhaya lotanato wena tingasitotala khabe sithi hlaya ka sithi protect sithi buka tinja tingaphandle. Okay. Kunjalo umuthi uyebhana wodwa usebenza nje no uhamba nenja uyabona na yenye inja yakhanza ukuthi seyiyavana yabona iyabukana kuya challengewana. Yabona nemuthi unjalo ya challenge. So uma wena usenza uNkulunkulu ngumdali wetinto tonke mathi nale mithi dalwa uNkulunkulu letihlahla yonke kudalwa uNkulunkulu. That's why now sokudibena uNkulunkulu uwiki lo mtha usebenzi ngoba usubuyelele kumnyati wawo lo lobudalile utawusebenza njani.